Evo ljudi, od glavne pošte krenuli smo sa 7 na sat. Драги гледалци, ми smo u putu. Kao što vidite, ovo je put koji vodi prema Novom Selu. Neka prosječna trenutna brzina je oko 22,3 na sat. Idemo. Kao što vidite, ulično osvetljenje je tu još prisutno. Evo ga kolega. Pedalice se okreću i tek će da se okreću. Nalazimo se preko puta ja se izvinjavam, Eko pumpa. Za sada 4,8 km. Evo i tu je metro centar. I tako. Sada smo na nekih 18 km od naše početne lokacije, tačnije iznad Merošine smo i mi upravo krećemo. Natovareni smo, kao što vidite kolega iz lokacije, nekog razloga je mokra. Refleks mu je kao munja, za njim jatorima cuna. 17,90. Idemo. On je mudar, šiža, hrabar, ludo vozi. Natovareni smo kao što vidite. Kolega, idemo. And we are going. Magistrala je nešto prometnija nego što je bila kad smo došli. Što je jutro. Evo mi izlazimo na magistralu. Ima kola. Nije da nema. Ono tamo je Merošina, a ovo je traktor. Tako. I idemo. Dragi gledalci, mi se nalazimo u gradu Prokuplju. Inače, od Niša pređeno je oko 29 km. Šta možemo da kažemo? Put do Prokuplja je bio, kažemo, ok, relativno dobar. Malo uzbrdo, nizbrdo, ali nije strašno. I tako. Evo nas sada ljudi. Isključujemo se s ove magistrale. Prošli smo skretanje za Konjušu. Prošli smo mesto Beljonin. I sada skrećemo desno za Blace, to jest za Kopaonik. Evo vidite znak Kopaonik, skrećemo tu desno. Prosječna brzina nam je tu oko 12 do 14 km na čas. Malo je uzbrdo,
Inače, magistrala do ove raskrsnice je bila odlična, nikakvih problema nismo imali, malo nam duva vetar i tako. Cepamo dalje sa istom količinom volje i energije. Evo dragi gledalci, mi se nalazimo u Bubaci. Prešli smo do sada nekih 59,94 km. Dobro, tu su nijanse u pitanju. U svakom slučaju nismo se toliko umorili, nije toliko strašno, ali čeka nas još dug put, relativno dug put. Evo, kišica čini da rosi. Neprimetno. Neprimetno. Da li ćemo Kako? To je to od nas za sada. Evo nas trenutno, ušli smo u mesto Brus. Kao što vidite, kolovoz je mestimično mokar. Nije toliko strašno, trenutno ne pada kiša. Neka prosječna brzina je tu oko 19 kusur na sat. Idemo. Kilometraža do Brusa je oko 87,5 km. Ništa posebno nema zanimljivo na ovom putu. Smo prošli jedan vrlo lep predeo od, da kažemo, Blace do Brusa. Veoma lepa priroda, čak i lepo za vožnju bicikla. I tako, kolega je ispred. I eto, sad ćemo jednu kraću pauzu da napravimo. Kolega, kako se osjećate vi kada ste stigli u Brus? Ponosno? Dobro. Stigli smo u mesto Brzeće. Otprilike 106 km od Niša. Šta možemo da kažemo? Što je nedelja uveče, žive duše nema, poneki zalutali vozač. Inače put tamo, da kažemo, od Brusa do ovde, od ovde. Ovaj prethodnik sela do ovde je bio toliko jeziv da je to nezamislivo. To se ne vidi dobro, ali tu je magla. Onda sitna kiša kao susnežica. Šta vi mislite, kolega, o putu do ovde? U svakom slučaju jezivo. Ćemo malo negdje da odmorimo. I tako. Dragi gledalci, mi se penjamo uz Kopaonik. Inače, bilo. Inače, od mesta Brzeće, koje se nalazi tamo negdje dole smo prešli, ja bih rekao, oko 7 km, možda i malo jače. Od Niša smo prešli 112,5 skoro. I eto, neko vreme smo vozili bicikle, a veći deo kuramo. Sada ulazimo u pravu maglu. Ništa se ne vidi.
Ali nekako uspevamo da vozimo i ovde. Je malo blaži uspon. Imamo pratioca. Više od reći. Još 3 km od Koponika otprilike. Lega je tu. Auto mi ide neki susret. Ovdje je magla. Ali interesantno, čist vazduh, prijatan. Dragi gledalci, upravo stižemo u Koponik. Ovdje je onako maglovito i hladno. Doduše, kao što vidite, polozi mestimično mokar, nije toliko vlažan. Kako se osjećate, kolega? Smrznuto. Dobro. Inače, od Niša 123 km do Koponika. Što vidite, nema puno ljudi. Tek po neki čovjek koji zaluta ovdje. Mesto je lepo sređeno, uređeno. Čak nema ni mnogo kola. Jednostavno neki auto. Tako, i sad idemo dole, spuštat ćemo se prema Raškoj, onda idemo do Novog Pazara, putokaz da tu je, ipak je maglovito ovdje, kao što rekao, nema mnogo ljudi, nema mnogo saobraćaja, tek po neko prođe. Tako. Dragi gledalci, krećemo se magistralom od Raške do Novog Pazara. Kao što vidite, ova magistrala je jako prometna. Mi smo negdje na pola puta, dakle između Raške i Novog Pazara. Kao što rekoh, prometna magistrala, puno kamiona, puno automobila, pa savjetujemo oprez. Od Niša smo prešli 162 km, nešto jače. Nismo se previše umorili. Ovdje nam čak duva malo i vetar u leđa, tako da je neka trenutna prosječna brzina oko 23 km na čas, možda i nešto malo jače. Tako idemo, ništa posebno nema na ovom putu, treba se držati desne strane, to je najvažnije. Dragi gledalci, ono tamo što vidite je granični prelaz Špiljani. Trenutno smo na ničijoj teritoriji.
Kolega, ništa se ne vidi. Tamo je taj krš. Krš smo prošli i nastavljamo dalje. Dobro večer, dragi gledalci. Evo, mi se nalazimo na nekih, koliko ima, 200-300 metara od granice između Srbije i Crne Gore. Crnogorska strana, znači, evo, biciklama smo, to se vidi, mislim to se i zna. Tako nešto, otprilike. Evo ovamo je mrtvi mrak. Gdje idemo naravno u Budvu. To je to, doduše i piše ovamo neki natpis da se ide u Budvu i tako. Ne znamo šta drugo da vam kažemo. Ajde, toliko od nas. Evo ljudi, nalazimo se u mjesto Rožane. To je prvi veći gradić u Crnoj Gori. Znači, lepo sređen grad. Sad jutro smo spavali ovdje. Kažemo, ima ljudi šetači. Centar je jako lep. I za šetnju, i za druženje, i za bilo šta. Nije nešto ni skup grad. Hotel Rožane. I tako. Nastavljamo naše putovanje. Kolega, nastavljamo. I idemo prema Berane. Prešli smo oko 20 km od granice. Put je bio malo uzbudljiv od granice do ovog mjesta. What? Šta se sviđa? Glasnije malo, kolega. Kad se motuje pedale, kad se vozi, vidiš ovaj bajkom i kad možda kreći muzički. Aha. Pa dobro, a kad se krećemo brže, on se pomera. Tako, dragi gledalci, nastavljamo dalje. Znači, jutro je malo i sveže i tako. Od Niša smo prešli oko 246 km do Rožane. Roža je, ja se izvinjavam zbog greške. I tako, idemo dalje. Evo ljudi, izlazimo iz mjesta Berane. Idemo put ka Andrijevci i odatle vatamo put za Podgoricu. Ovo je navodno manje prometan put nego kanjon Morača, pa smo izabrali njega i idemo ovako prema Podgorici. Kilometraža od Niša je 283 km, tu je negdje. Vreme ovako sunčano, da kažemo toplo i tako. Idemo. Berane je iza nas. A mi nastavljamo putovanje. Dragi gledalci, skrenuli smo sa puta. To je taj put iza, koji vodi ka Andrijevici. I idemo direktno ka Kolaševu. Što smo upoznali lokalnog meštana, dobar čovjek. I on će da nas vodi kraćim putem. Idemo, gospodine.
To je neka prečica, dovešće nas brže do Kolašina, a samim tim do Podgorice. Nalazimo se na putu između Berana i Kolašina. Otprilike smo na 27 ili 28 km od Kolašina, grubo rečeno. Idemo, a ovo je ovdje uspon, pa guramo bicikle. Predili su predivni, u crnogorskom onako maniru. Zalazak sunca je tamo negdje. Tu idemo. Ovim putem idemo da bismo izbjegli kanjon Morača, koji je inače ozoglašen. Tek po neki auto ovdje prođe. Inače, od Niša fali još nekih 4 km da bude 300. Kao što rekoh, pejzaž je prelep ovdje, vreme je prijatno, malo fali do 300, da. Ali eto, ostaje nam malo guranja, malo vožnje bicikla i izaći ćemo do Kolašina, posle se spuštamo do Podgorice. Kao što rekoh još jednom, kanjon Morača bit će izbegnut i to je to. Stvarno je prelepo. Oj svijetla majska zoro, oj svijetla majska zoro, majko naša crna goro, Crnogorskom parku Jelanica. majko naša Ovo je crna goro, sinovi smo ove prešice da idemo u Kolašina. Sinovi smo tvoj Ali malo je dosta teško. Vidite kako su prelepi predeli. I čuvari pokoljenja. Kota se nalazi ovamo, da gome. I mi idemo ovim putem koji će uskoro da postane bez asfalta. Malo požurimo jer zalazak sunca već tu. Mi ne želimo da nas pojede neka divljač. I eto, od Niša 302,4 km. Nismo mnogo prošli, ali ćemo malo da požurimo. Šta reći, ovi predeli su prelepi jednostavno. Idemo zemljanim putem. Trenutno je nizbrdo, ali je izuzetno klizavo i zeznuto. Meštani ovdje su nam rekli da imamo oko 20 km do Kolašina, a mi imamo prilike još pola sata do zalaska sunca, to je dok se ne pojave neke divljači. To mora ovdje da zajedno jasove gume. Kolega ima malo bolje gume od mene. I dalje lepo slike pejzaža, to svakako. Ovdje definitivno treba da se pazi. Svako ko prolazi biciklom, motorom, kolima, mora da se pazi. Cepaju. Kao što rekao, još 20 km otprilike. Ko se stidi ove pjesme, ko se stidi ove pjesme, zaigrati oro ne smije, zaigrati oro ne smije. Evo ovako, nalazimo u Kolašinu. To je centar Kolašina. Evo, mi se upućujemo ka onom putu tamo, idemo ka Mateševu do Podgorice. Evo je kolega tu je, ja sam tu. 329 km do sada. Toliko otprilike. Tako da mi nastavljamo put dalje.
Prešli smo, da kažemo, 2/3 puta. Ostalo nam još vrlo malo. Išli smo preko brda. Preko brda i dolina smo išli, preko neke šuma, nešto tamo bez veze. Ali nadalje nema takvih puteva. Tako da, prijetno od mene. Kolega, to je to, prijetno. Evo ljudi, nalazimo se nadomak Podgorice. Otprilike imamo još 15 minuta vožnje. I sada se spuštamo bukvalno ovdje nizbrdo. Kao što vidite, kolobok je neobeležen i nešto mnogo širok. Ali da kažemo, nema gradina, relativno je dobar. Da, nizbrdo. Znači Bog, ali morate se paziti. Zaštitne ograde. Vidite kakve su krivine. Stvarno ih ima dosta. Nikad se ne zna da li će nešto da izađe iza nje. Za krivine. Tako da savjetujemo oprez. Gledajte ovu krivinu, gledajte samo kako je. Čisto da vam pokažem. Koliko je strmo ovdje. Koliko je strmo. I opasno. Evo, dragi gledalci, odavde smo mi došli. Ovamo treba da idemo. Znači, izašli smo iz sporednog puta i idemo ka glavnoj magistrali koja vodi do Podgorice. Evo, kolega je tu. Tako je, uključujemo se kod mesta Bioče. To je ova glavna magistrala. Se nadam da smo blizu Podgorice. Da, 3 do 4 km. Znači za sada prešli smo 390 km. Nešto malo, tako je nešto, 390,26. Evo vidite, izbegli smo ovaj ceo kanjon Morača. Evo što vidite, tamo negdje ide put, sta magistrala, mi smo to izbegli. Evo odavde smo došli, spuštali smo se vala jedno, koliko? 9 km niz brdo. Možda i više. Eto, u svakom slučaju, tako je. Evo sad se uključujemo na glavnu magistralu ovde. Koliko vidimo ima saobraćaja. A stvarno, idemo. Uključujemo se na magistralu. I idemo. Evo ljudi, zvanično ulazimo u glavni grad Crne Gore. A to je Podgorica. Kao što sami vidite, ovdje je lepo što imamo trotoar, odvojen za pešake, bicikliste. Vidi se da je lepo urađen. Što vidite da je isto dosta prometno. Da, to je Podgorica. Ima još trotoar, ima.
Odlično. Kažem, vreme je prijatno. Čak je dosta toplije nego po ovim brdima gdje smo bili. Toplije dosta nego u Kolašinu. To svakako. I evo, još uvijek idemo. Dolazimo do drugog semafora ovdje. Na početku Podgorice. Te putokaz. Toplo, toplo. I ja kažem. I evo. Neka zatvorena zona tu. Ne znamo šta je. Ovo isto raskrsnica prometna. Svakako savjetujemo oprez. I eto. ...400 km i mi ušli smo zvanično u Podgoricu. Evo nas, Podgorica. Šetamo. Evo kako izgleda centar u Podgorici. Veliki. Ima radnje, kao kod nas. Puno taksista. I voda. Ima lepo uređeno. Fino. 3 km smo prešli od ulaza u Podgoricu do centra. I eto, dosta ljudi. Ulazimo u pešačku zonu sada. Ovdje je baš centar. Vreme je prijatno. Idealno. Kratkim rukavima smo. I šta drugo da se kaže. Evo nas gledalci na raskrsnici kod tunela Sozine. Ovo je drugi put za more, se pravo, a tamo se nalazi tunel Sozina. Sad ćemo da se vratimo malo u rikverc. Sad ću. Vam pokažemo odakle smo došli. To je taj put. Inače, kolovoz od Podgorice do ovde fenomenalan. Ravan put, vetar u leđa, prosječna brzina oko 24 na sat i nikakvih problema. Evo ljudi, nalazimo se ispred tunela Sozina. Kao što vidite, ne možemo proći ovde, već čekamo prevoz. Iz bezbjednostih razloga, kako su nam rekli. Prešli smo oko 20 km od Podgorice, do nešto više. Tunel Sozina je dugačak preko 4 km. Šta još imamo da kažemo? Malo veće vozilo čekamo i tako. Evo nas na plaži Jadranskog mora. Tačnije, stigli smo do Budve. Kao što vidite, vrijeme je lijepo. Ima malih talasa. 101%. Uspjeli smo da stignemo. Biciklice su tu. Ovo je stvarno lepo, jako je kraj sezone, ali je stvarno lepo. Ima ljudi, prijatno, voda je dosta slana i relativno topla. Evo vidite otprilike kako izgleda ta plaža. Ima dosta Rusa ovdje.
More je prelepo. Stvarno je prelepo. Su malo jači talasi. Izuzetno je prijatno. Dan je sunčan. Šta drugo da kažem. Zaista prijatan vazduh. I vidi se kraj mora. Ovdje su stijene. Idemo. Tamo je Budva. To kako hoćeš. Ajmo se. Idemo. Cep. Ovo je pešačka zona u Budvi. To je. I prolaze. Kolega uskoro treba da se pojavi. Evo ga. Tu je naš kolega, znači moj kolega. I eto. Ima ljudi da ne možemo da kažemo da nema. I tako. Od Niša smo prešli, sad ćemo da vidimo 4 km. Aj, recite kolega. Od Niša smo prešli do Slavenske plaže. 473 km. Od graničnog prelaza Špiljani smo prešli oko 250 km. I tako. Ovdje još uvijek je aktivan turizam. Iako je da kažemo kraj sezone. Tamo je ova druga plaža. Ovo je pešačka zona. Ali stvarno lepo. Razne prodavnice, suvenire. Pa kao neki centrići budu.